आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफ़ल्लाहु अन्का, दरगुजर फरमाया अल्लाह ताला ने अन्का तोड़े तू, यानी अल्लाह ताला ने तो माफ़ फरमा दिता, अल्लाह ने दरगुजर फरमा दिता। लिमा क्यों अज़िनता तुसी इजाज़त दी लहुम उन्हां यानी मुनाफ़िकां यानी अल्लाह ताला पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गल आखने तो पहले जड़ा ना असीं माफ़ ये ना अरब विच जड़ा रिवाज हुंदा कि ये इज्जत और तकरीम वास्ते ना ऐसा अल्फाज़ बोले जांदे। ते अल्लाह फरमांदे क्यों लाज़िनता तुसी इजाज़त दी लहुम इन्हां यानी मुनाफ़िकां हत्ता इत्थों तक कि यतबय्यना ज़ाहिर हो जांदी अल्लाह लज़ीना तुहाडे ते लोकां दी सौदाकू जिन्हां लोकां ने सच बोली बात आलमुल काज़िबीना और तुसी जान लैंदे उन्हां नूं जेह्ड़े झूठ बोलदे ने। यानी अल्लाह ताला फरमांदे कि अगर तुसी ना भी इजाज़त देंदे तां भी इन्हां ने नहीं सी जाना ते लेकिन अगर तुसी ना इजाज़त देंदे तो इन्हां दा झूठ ज़ाहिर हो जांदा और पता चल जांदा तुहानूं कि कितने सच्चे। ला यस्तअज़िनुकल लज़ीन ना इजाज़त मंगदे तुहाडे कोलों युमिनूना वो लोग जेह्ड़े ईमान लैके आए ला नहीं यस्ताज़िनूका नहीं तुहाडे कोलों इजाज़त मंगण दे अल्लाह ज़ीना ओ युमिनून जेह्ड़े ईमान लैके आए बिल्लाहि अल्लाह ताला ते यौमिल आखिरी और आखिरत आई युजाहिदू कि ना जहाद करन बिअमवालिहिम अपने मालां जो अनफुसिहिम और अपनी जानां वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन बिल मुत्तकीन खूब जानने वाला परहेज़गारां यानी अल्लाह फरमांदे जेह्ड़े सच्चे मोमिन न सच्चे मुसलमान न जेह्ड़े सच्चे दिल नाल तुहाडे ईमान लैके आए ते आखिरत है वो तो कदे भी तुहाडे कोलों इजाज़त नहीं मंगण लगे असीं पिछे रह जाइए वो तो जिस वक्त भी जहाद दा हुक्म होया तो हथियार से जाके सामने हाज़र हो जाएंगे। तो मुनाफिक जेह्ड़ा बहाने कर गए अगर तुसीं इन्हां नूं ना भी इजाज़त देंदे ना तां भी इन्हां ने नहीं सी जाना तो फिर इन्हां दा ये निफाक ज़ाहिर हो जाना पता चल जाना है कि ये झूठे न और मुखलिसां दा तो वैसे ही तुहानूं पता चल जाना है तो सच्चे और झूठे तो अलग अलग हो जाते। फिर अल्लाह फरमांदे इन्नमा सिर्फ ओही यस्तअज़िनुका और इजाज़त मंगदे न तुहाडे कोलों अल्लाह ज़ीना जेह्ड़े ला युमिनूना नहीं ईमान रखदे यानी ईमान आह्लें दे बारे च पहले दस दित्ता ने कि वो इजाज़त नहीं मंगण बिल्लाहि अल्लाह ते वल यौमिल आखिर और रोज़े क़यामत ते व ताबत और उन्हां दे शक विच मुब्तला हो गए कुलूबुहुम उन्हां दे दिल फहुम और ओ जेह्ड़े फी रैबिहिम अपने शक विच यतरद्ददूना डावाडोल यानी जेह्ड़े मुनाफिक न इन्हां दे दिलां च शक है इन्हां नूं यकीन नहीं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते यकीन नहीं और यौम आखिरत ते भी यकीन नहीं उन्हां नूं शक है और ये शक जेह्ड़ा इन्हां दे दिलां च इतना है कि ये ना डावाडोल है इन्हां नूं समझ ही नहीं आंदी जाना किधर है दरम्यान च कदे इधर होंदे कदे इधर लऊ और अगर अरादुल खरूज अगर उन्होंने इरादा कीते आंदा निकलने का जहाज निकलने का ला अद्दू ते जरूर तैयारी कर दे लाहू उस वास्ते उद्दतन कुछ ना कुछ यानी कुछ ना कुछ तो उन्होंने तैयारी कीते आंदा ना आके आखदे भी असीं तो पूरी तैयारी कीती है कि अचानक सानूं यह काम बढ़ गया इस वजह नाल असीं नहीं जा सकते। अल्लाह ताला फरमांदे कि अगर उन्होंने इरादा हुंदा तो कोई ना कोई तैयारी थोड़ी बहुत कीती होंदी सवारी शारी अपना कोई समान तैयार कीते आंदा पता लगदा वाकई इन्होंने तैयारी की वलाकिन लेकिन अल्लाह ताला दी ज़ात कारी अल्लाह अल्लाह ताला नहीं चाहता इन भी आसाहुम असब्बतहुम अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया अल्लाह ने नहीं चाहा कि ये तुहाडे नाल जान पस्त हिम्मत कर दें तुहानूं असब्बतहुम वकील लकुदू माल कायदीन तो इस वजह नाल बेहतर है कि घर ही बैठे रहने वाले विच हो जान यानी अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदे कि अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया कि तुहाडे नाल जान अगर ये जांदे भी ना तो ये पस्त हिम्मत करदे उन्हां नूं यानी मुसलमानां विच वड़ के तो उन्हां साज़ां करके तो उन्हां नूं गल्लां कर उन्हां नूं जेह्ड़ा इन्हां जिस पहले अहद विच कीता ने कि 300 रास्ते च मुड़ गए और उत्थे पहुंच के भी साजिशां विच जेह्ड़ा ना ओह हिस्सा लैंदे रहे इस वजह नाल बेहतर रही है कि इत्थे ही रहन लो खाराजू और अगर निकलते फीकुम लश्कर विच माँ ज़ादुकुम ना ज़्यादा कर दे इल्ला हबालन बजूज फसाद दे वला औदाऊ और दौड़ धूप करके हिलालकुम तुहाडे दरम्यान जब वो नकुमुल फितना तुहाडे दरम्यान फितना परदेसी कर सकन यानी फसाद फैला सकन इहदे वास्ते दौड़ धूप कर दे। फिर अल्लाह फरमांदे वफीकुम और तुहाडे विच तम्माउना लहुम उन्हां दे जसूस भी यानी दुश्मनां दे जसूस भी मौजूद यानी इन्हां विच जेह्ड़े मुनाफिक न इन्हां च जसूस न यानी बजाय ते मुसलमान बन के तुहाडे च वड़े लेकिन है काफरां दे जेह्ड़ा ना अहली किताब वालेआं दे जसूस न वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ालिमीन खूब जानने वाला ज़ालिमान वाला दी ज़ात खूब जानदी लाकादिब ताहुल फितना था ए हबीब कोशिश करते रहने तलाश करते रहने फितना था फितना फसाद मिन कबलू पहले भी वकल्लबू और उल्ट पुलट करते रहते लाकल अमूरा तुहाडे वास्ते जेह्ड़े ना तजवीज़ां उल्ट पुलट करते रहते काम हत्ता इत्थों तक कि जा अल हक आ गया हक ज़हरा अमरुल्लाहि और कलम हो गया अल्लाह का हुक्म हम कारिहून और वो नाखुश यानी अल्लाह ताला फरमाते पहले भी इस तरह हर वक्त फितने फसाद पे रहंदे और मामलात में उल्ट पुलट करते रहंदे
اور انہوں نے ایک کم ہی ہے یہ وقت آیا کہ حق آ گیا یعنی سچ آ گیا اسلام آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم جڑا وہ الگ ہو گیا ہوں لیکن یہ پریشان ہیں کچھ کر تو سکتے نہیں لیکن اندروں بڑے ناخوش ہیں ومنہم اور انہاں وچوں بعض من یقول جڑے آخدن یقول ذلی کہ منو تے اجازت دیو ولا تفتنی اور من فتنے چ نہ پاؤ آزمائش وچ نہ پاؤ انہاں چ کچھ ایسے بھی اندر جڑے آخدن سانو اجازت دیو اسی گھر ٹھہرے رہیے نہ کہ اتھے جا کے اسی جڑا فتنے چ یعنی آزمائش پہ جی اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ فتنہ تھی خبردار وہ تو پہلے ہی فتنے وچ طاقت تو گر چکے یعنی وہ تو پہلے ہی آزمائش پہ چکے یعنی گھر رہنے کا فیصلہ کر کے پہلے ہی آزمائش وچ آ چکے ان اور بے شک جہنم لمحیطۃ بالکافرین کافروں کے لیے یعنی یہ جتنا بدی پہ بچنے کی کوشش کروں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے جہنم تیار کی تھی جنہیں کافراں سارے کے لیے ان اگر تصب کا پہنچے توانو حسنۃ کچھ بھلائی تاسؤہم تے انہاں بری لگدی ہے یعنی اگر کوئی پتہ حاصل ہوندی ہے یا کوئی خوشحالی آندی ہے تو انہاں نوں بری لگدی ہے خوش نہیں ہوندے وان تصب کا اور اگر پہنچے تواڈی مصیبت کوئی مصیبت شکست ہوئے یا تواڈا کوئی نقصان ہوئے یا قولو تے آخدے اسی تو پہلے ہی اسی تو پہلے ہی درست کر لیا امرنا اپنا کام من قبل پہلے ہی وجتولوا اور لوٹ دین فہم فارحون خوشیاں مناتے اگر فتح حاصل ہوئے یا خوشحالی آوے تو پھر تو بڑا انہاں دکھ ہوندے خوش نہیں ہوندے تواڈے فتح نہ اگر کوئی مصیبت آ جائے یعنی اگر کوئی شکست ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے پھر آدھے چنگا ہویا اسی تو گئے نہیں اسی اپنا پہلے ہی کام جڑا صحیح کر لیں تو پھر خوشیاں مناندے جڑا لوٹ دیں کل تسی فرما دیو نہیں یصیبنا ہرگز نہیں پہنچن لئی تانوں الا ما کتب اللہ کوئی بھی تکلیف ہرگز نہیں تانوں پہنچن لئی سوائے اس تو ماں جڑی کتب اللہ لہی اللہ تعالیٰ نے لانا تواڈے واسطے وہ مولانا وہی تواڈا مولا ہے اللہ ہی تواڈے واسطے حامی اور مددگار ہے اللہ اور اسے تے اللہ تے فیتوکل المؤمنون بھروسہ کرنا چاہیے مومناں نوں توکل کرنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دا یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں نوں آدھے تانوں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچن لئی کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے مقدمہ چ نہیں لکھی قل فرما دیو حل یا تسی تربصون منتظر ہو بنا ساڈے متعلق الا احد الحسنیین دواں بلائیاں چوں ایک بلائی دے یعنی تسی یا تے ساڈے مرنے دا انتظار کردے ہو پے یا اے کہ اسی زندہ واپس آ گئے تے اگر اسی مارے جائیے تاں بھی ساڈے واسطے جڑا ہے سعادت دی گل ہے اور اگر اسی غازی ہو لوٹیے تاں بھی ساڈے واسطے سعادت دی گل کوئی نحنو اسی نہ تربص اسی انتظار کرنے بے تواڈے نال ان یصیبکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا تانوں بے عذاب من عندہ اپنے کول او ابھی آئی دینا یا ساڑھے ہتھاں وچوں یعنی اسی بھی اس انتظار وچ کہ تسی اس انتظار وچ تے اسی بھی اس انتظار وچ کہ اللہ تعالیٰ تانوں اپنی جناب وچوں عذاب پہنچائے یا ساڑھے ہتھاں نال تانوں عذاب پہنچائے یعنی تانوں شکست دے فتربصوا پھر تسی بھی انتظار کرو ان بے شک اسی معاکم تواڈے نال متربصون انتظار کرنے ہیں یعنی تسی بھی انتظار کرو اسی بھی انتظار کرنے ہیں پھر جس وقت اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہونا ہے تو اس وقت ہو جائے قل تسی فرما دیو انفقوا خرچ کرو طوعا خوشی نال او کرہن یا نہ خوشی نال نہیں جو تقبل ہرگز بھی نہیں قبول کیتا جائے گا منکم تواڈے کولوں انکم بے شک تسی کنتم او قومن فاسقین نافرمان قوم یعنی جڑے منافق ہیں نا وہ ویسے تو مسلمانوں دے دلوں خلاف ہے یہ بھی ظاہر بھی نہیں اپنے آپ کو کرنا چاہتے وما منعہم اور نہیں منع کیتا انہاں نوں ان تقبل کہ قبول کرن منہم انہاں دے نفقاتہم اخراجات الا سوائے انہم بے شک او کافر او نے جنہاں نے کفر کیتا باللہ اللہ نال برسولہ اور اللہ دے رسول نال ولا یاتون اور نہیں آمدے صلاۃ نماز واسطے الا مگر فہم فلا سست ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے الا مگر فہم کارہون اور ناخوش ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے منع کیتا کہ انہوں نے جڑے صدقات نہ جڑا اخراجات نہ جڑا قبول کیتا جائے کیونکہ ایک کافر ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انکار کیتا ہے اور یہ اگر نماز پڑھن بھی آمدے نا تو سستی نال اور نہیں اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کر دے اگر کرنا پی جائے نا تو انہاں خوش ہو کے کر دیں اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے توان دے دیں فلا تو جب کا اور نہ تو تعجب بھی ڈالے تو اموالہم انہاں دی مال ولا اولادہم اور انہاں دی اولاد یعنی انہاں دی اولاد نو اور مال نو دیکھ کے تسی تعجب نہ کرو کہ انہاں نو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نوازے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات یہ چاہتی ہے یعذبہم کہ انہاں نو عذاب دے بہا انہاں نال یعنی انہاں دوہاں چیزاں نال مال اور اولاد دے نال فی الحیات دنیا وچ
یعنی انہاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ انہاں آزمائش پائی انہاں جڑا عذاب دے اولاد اور مال دے ذریعے تزحقو انفسہم کہ او اپنے آپ نو انہاں دے نکلن سانس اس حال وچ کہ فہم کافرون و کافرون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مال اور اولاد دے ذریعے انہاں جڑا اس دنیا چ عذاب دینا چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مال اور اولاد بھی فتنہ نہیں، یعنی آزمائش بے شک یہ کوئی شک نہیں ہے۔ یحلفون اور قسمہ کھاندے باللہ اللہ تعالیٰ نے انہم لمنکم کہ وہ تواڈے وچوں یعنی قسمہ کھا کے آدن ویسی مومن اسی مسلمان اسی ایمان لے ہیں، وما ہم حالانکہ وہ نہیں منکم تواڈے وچوں یعنی مسلمان نہیں ایمان والے نہیں تواڈے وچوں نہیں، ولکنہم وہ ہے نا قوم وہ ایسی قوم یفرقون جو ڈردے رہندے یعنی ہر وقت ڈردے رہندے، لو اگر یجدون مل جائے انہوں نے ملجا ان کوئی پناہ گاہ او مغارات یا کوئی غار او مدخلا یا گھس بیٹھنے دی جائے یعنی جتھے داخل ہونے دی جگہ کوئی لگ جائے لاول لو منہ پھیر لین جے لئی اس دی طرف ہم جج محمون اور منہ زوری کرتے ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے کوئی بھی آسان دی پناہ گاہ محفوظ جگہ لگ جائے تو فوراً اس دی طرف یا غار لگ جائے تو فوراً اتنے جا کے پہ جان گے۔ ومنہم انہوں کی بعضاً میں یل میزوکا یعنی انہوں کے بعضاً جڑے یل میزوکا تان کر دیں یعنی تانے دینے صدقات بڑی صدقات کی تقسیم دے یعنی صدقات تقسیم کیتے جاندے مالک نعمت تقسیم کیتے جائیں اور سارے نو حصہ دیتا جاندہ ہے اور اے پھر نظر نہیں کرتے یعنی زبان درازی کرتے ہیں فَإِنْ أُوتُوا مِنْ تسی انہوں نے عطا کر دے وہ دیچو یعنی مالک نعمت وچ کوئی مال رادو تے راضی خوش ہو جاندے، فَإِنْ لَمْ اور اگر جو تو نہ دیو تسی منہا ادھے وچوں اذا ہم یسخطون تو پھر اس وقت وہ ناراض ہو جاندے، اگر جنی مالک نعمت وچ نہ تسی انہاں کوئی حصہ دیو یا صدقات خیرات وچ نہ دیو تو پھر ناراض ہو جاندے، اگر لگ جائیں تو راضی ولو اگر انہم بے شک او راضو خوش ہوندے ما عطاہم اللہ جو عطا کیتا اللہ و رسولہ اور اللہ دے رسول نے، یعنی اللہ فرمائے کیا ہی اچھا ہوندا کہ اگر وہ خوش ہو جاندے اس چیز سے جو اللہ تے اللہ دے رسول نے انہاں کو عطا کیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا تے خوش ہو جاندے، وقالوا اور رہدے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات ضرور انہاں کو عطا کر دی من فضل اپنے فضل نال ورسولہ اور رسول، یعنی اگر وہ شکر ادا کر دے اور آخنے کہ اس گل تے راضی ہو جاندے تو اللہ تعالیٰ دا رسول انہاں کو اور عطا کر دے۔ ان بے شک اسی اللہ اللہ کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں، یعنی آخرے کہ اسی اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے اسی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے، یہ منافقاں دے بارے وچ دسیا جا رہا ہے تے انہاں نے یہ یاد سامنے کہ ہر وقت جڑا وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جڑا نا سیدھے راستے میں ثابت قدم رکھے، وما علینا الا البلاغ کی سروت پہ لاکھوں سلام